Ladies and gentlemen, Mičić. Ja sam hteo da se pozabavim večeras nekim stvarima koji su vrlo aktualne. Evo ja to, kao i svi mladi, malo društvene mreže i to. I vidim, svi nešto imaju neke mudrosti, sve imaju neke fore, te ovo je... Nikada pijete s ove strane čaše. I... Nikada pijete s ove strane čaše. I opet. A ne, molim te, reci mi što da ne pijem s ove strane čaše. Pa kako ćeš ovako? Jedem buroniju familiju. Ajmo paljba kući, vas da vidim, ajmo. Malo pomoć, gdje da gledamo, ako sudaju. Jani. A vidi ga. To! Ladies and gentlemen, Johnny! Daniel's like the show. Nije mi prvi udarac.